Ang Cagayan de Oro City na usab ang gibisita sa ika-6 nga Regional Masterclass Series sa Kapuso Campus Tour. Daghan sa atong mga kapusong Cagayanons mipadayag sa ilang mga nakatunan. Ani ang report. Libuan ng estudyante sa partner university sa GMA Network alang sa kampanya ang #Pusuan ang Totoo ang misalmon sa Kapuso Campus Tour, the Regional Masterclass Series sa Cagayan de Oro City Leg netong Huwebes sa Capital University. Bisan pag managlahi ang kurso, interesado ang tanang estudyante sa makahuluganong inputs gikan sa mga resource person. Sama lang sa pagka-citizens journalist o newscooper, pagkilati sa mga fake news, importansya sa local news ug guman pa. Mas diinit ang diskusyon panahon sa Open Forum. Usa sa nahimong sentro sa isgutanan mao ang relasyon sa media ngadto sa administrasyon ni Presidente Duterte. Diin mismong si Maris Umali nakasinati og matud pa pagpamastos gikan sa Pangulo dihang gitaghuyan o gikantahan kini atol sa usa ka press con kaniadto. We continue to be professionals. So, what is my purpose in being there? I am a reporter. I need to ask my questions so I would know what his answers on different issues are, and then we report what the answers are. So I just stick to what my responsibility is during that time. Even if there are a lot of distractions because of the whistling, the President of the Philippines whistling at you and then singing at you, I still continued to ask my question and then he answered. Isituit na balance ang among pag-handle sa mga news against AI. Sulong sa kapilang higayonan, ma-remember na mo may mga issues like DS, una pa man na sa Davao. So, ginaere na mo, dili ni magpabugong kung unsa man ang mga facts na nakuha. Nagiyahan sa mga estudyante kung unsa pagsala ang impormasyon aron dili mabiktima sa fake news. But if you see the post from another source that you are not familiar with, it wouldn't hurt to do a quick Google before you click that share button. So if you're not very familiar, first of all, know your news sources. Apil ang karakter sa dapat piliong mga kandidato sa maabot nga eleksyon na isgutan. You have to be a discerning citizen, a discerning voter. Read a lot, find out a lot, listen to what they're saying compared to what they said previously. That you should be critical of your choice, be aware of, read a lot, as he says, and ask questions, ask yourselves questions, and see the right guy. What are they saying about him? What has he done? Naghatag sab og inspirasyon ngadto sa mga estudyante ang GMA Excellence Ambassador nga si Benjamin Alves kataliwa sa kabisi sa showbiz. Nahimo gihapon kining summa cum laude dihang migraduar sa University of Guam. To manage it, but what's going to get you through it is discipline, knowing what's important, listing it down, and just tackle it one by one. Ma-inspire ka sa mga achievements. So, like, ma-motivate ka to study and study. Kini na ang ika-6 nga Regional Masterclass Series nga gilusad sa GMA Regional TV sa tinguha nga makabot ang limpyo nga eleksyon o paghatag og dugang kahibaw labi na sa mga estudyante. We hope to encourage civic engagement that makes the most of your talents, skills, interests, and even social media. Indeed, it's not enough to be #shook. You have to be #triggered into action. It's not enough to be #woke. You have to be alive, alert, awake, and enthusiastic to get involved in one way or another with what's happening to your fellow men, your immediate community here in Cagayan de Oro, and your country. Alan Domingo, Balitang Bisdak.